Ranije sam govorio da treba s ovim biti dosta precizan, isto je tako sa količinama vode kad miješamo nivelirajuću. Znači ne smije biti niti previše niti premalo. Ako bude pregusta, neće se razliti kako spada. Ako bude prerijetka, mogla bi kasnije biti prekrhka. Nije to taj, u stvari, kemijski spoj koji mi tražimo. Možete imati ovo čudo, vidi ovo, sinko. Tamo na ovoj mapejevoj piše, znači 5,5 do 5,7. Evo, mi ćemo tu staviti na 5,6, točno ćemo biti između, kako kaže proizvođač. I gledaj sad ovo. I stane sam od sebe kad je napunio točno 5,6. Ne znam, u šoku sam. Ali vidiš ti šta je građevina postala? Ovo curice male mogu raditi. Ovo moraš, znači ti možeš napraviti nivelirku sa lakiranim noktima, razumiješ? I otići poslije na svadbu, ne moraš ni tuširati, dođeš čist. Sve strojevi odradili za tebe, razumiješ?